Abakunzi ba Kigali Media TV turabasaba gukanda subscribe mukanda no kunzogera kugira ngo mujye mubona amakuru buri munsi ibiganiro bigezweho ntucikwe. Please subscribe, like and comment. Bigariro duhere mu Rwanda aho i Kigali havugwa inkongi y'umuriro yibasiye ububiko bw'ibikoresho bitandukanye ni mu ijoro ryakeye. Iyo nkongi y'umuriro yabaye mu gace ka Gisozi mu karere ka Gasabo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric bagira ubusa yagezeyo adutegurira inkuru. Turi mu gakiriro ka Gisozi mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo aho inzego z'umutekano ishami rya polisi rishinzwe kuzimya inkongi z'imiriro riri mu butabazi aha mu gakiriro. Mu masaha ya saa 5 z'ijoro imirimo irakomeje. Urebye ibice byibasiwe n'inkongi y'umuriro hahindutse amatongo. Shiramiya mvura rwose hazime rwose kuko ahantu hakomeze gushya biri ibintu birenze cyane. Hakomeza gushya surabona wowe. Umwe mu bari by'umuriro icyaduka yabwiye Ijwi ry'Amerika uko byagenze. Mbona aka kazu niho kabanje gushya kari karanga dushakisha icyo twakora turakibura. Bagiye bafata n'imisenyi bagateraho biranga turangije tubona ari ibintu birenze ubushobozi dufite. Ahubwo muri hano haruguru gutwara akazu twafashe turagatema kugira ngo katangize izindi nzu turakagera k'imbaho nyine n'ubwo buryo bagumye kubona kugeza igihe polisi idufashirije. Aha hibasiwe n'iyi nkongi y'umuriro hatikiriyemo byinshi bigoye kumenya umubare wabyo. Hari utuzu dushoreranye twinshi twubatse mu mbaho kandi twari ububiko bwa za matera n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora intebe n'ibindi. Ari nimwe mu mpamvu y'inkongi yafashe igihe kinini igatinda kuzima. No buhamya dukesha bamwe mu bari mu gakinjiro ka Gisozi. Abari b'imigabane myinshi cyane y'abantu benshi cyane bakoreramo. Ntabwo bamenye uko biba bimeze. Eke ibyo bakoraga byose nta na kimwe cyasohotse. Ko bari bakoreramo abantu benshi. Ibyahiye ni nk'ibiki? Harimo amatera, harimo za matera, harimo abantu bafite udukenkayiro dutoya, hari imbaho zari zirimo babarizagamo nk'aho haratoriye. Hano hose ubona hakorerwa hariye n'imbaho byose byahiye. Hepfo hari muri depo. Mu gihe twagiraga harimo hashya mu gakiriro ka Gisozi mu masaha 5 z'ijoro byari bigoye kubona buri umwe mu bahishirijemo ibicuruzwa bye. Ku rundi ruhande hahamenyerewe urujya n'uruza rw'abantu baza guhaha ibikoresho bitandukanye, ari nako bamwe bahakorera imirimo iciriritse ku buryo na ba rubanda rugufi bahibonagamo. Uyatewe ishavu n'iyi nkongi yibasiye aka gace ka Gisozi mu mujyi wa Kigali bishoboka ko hari abo yasubije kwisuka. Shabireke mwana we bireke mwana. Reba kuna hano twanyweraga akantu tukarira ibyo kurya none hakaba hahiye urabona se twishimye wangu. Byihorere wanjye byihorere muvane ntabwo natwe tubyishimiye muvane mwe we bireke. Njye maze gufata twakano haragoro akantu ndagafata maze gufata twaka karenzaho maze kora mabambwa ati hano epfara muvandi we mbabaro bireke kuko njyewe mbabaro byihorere wangu. Nisazi muvandi nisazi. Uretse n'uyu hari n'abandi bahakoreraga ubucuruzi abakiriya babo ari ba nyiri ibikorwa byahiye. Uyu mubyeyi aravuga ko we inkongi itamugezeho ariko ko yagaburiraga bamwe mu bahakoreraga mu bucuruzi bwe bwa restaurant. Ahangayikishijwe no kuba bishoboka ko batazongera kumugana. Nge nanjye nahombye abakiriya. Nahombye abakiriya gute? Nacuzaga ka restaurant se abakiriya banjye bazaga abari bazaga kurya iwanyu urone nge nahombye abakiriya. Ukuvuga ngo ibiryo bya hano bigura make niba mbyumva neza. Atari benshi bukagura make abakiriya banjye umva. Minerivare y'umwana wanjye ndayibuze. Kubera abakiriya banjye bagize ikibazo barahishije. Reka ka restaurant makeya Ubwo twateguraga inkuru ntitwari twakamenya imvano nyamukuru y'iyi nkongi yibasiye ububiko bw'ibikoresho bwa Gisozi, ariko ababibonye bakeka ko iyi nkongi yakomotse ku muriro w'amashanyarazi bitewe n'ibiterere y'aka gace kandi ko harimo umwe mu bahakoreraga imirimo yo gucuruza indirimbo kuri CD ngo yarafite ibikoresho by'amashanyarazi byinshi bitandukanye
ku buryo ngo insinga ze zaba zakoranyeho bikaba intandaro yo kwaduka kw'iyi nkongi. Urusinga rwaturikaga ukagira ngo ni ibindi bintu bituri, ukumva ibintu biraturi. Nabaye nisohoka mbonye umurabyo w'icyatsi, umva nirukatse. Akwate Diana agize gutya ajya guca firigo itumuturikira mu maso. Ubwo cyane naje murumuga cyo mu maso afata mati tukusangira arihi. Oya ahubwo bitangira akariro gake munzu kwa mushimwe. Duteguriye inkuru kandi ntitwari twabashije kumenya umubare w'ibyatikiriye muri iyi nkongi n'agaciro kabyo. Nakwibutsa gusa ko iyi nkongi yibasiye agace ko haruguru y'igorofa rizwi nk'Umukindo Plaza. Ukurikije ukaraga biranashoboka ko hari hahuriye abantu benshi biganjemo n'urubyiruko bahashakiraga imibereho. Ikindi gishoboka kinagarukwaho na benshi nuko abahishirijemo ibicuruzwa byabo hafi ya bose batari barisunze ubwishingizi, ku buryo uwacungiraga ku byatikiye gusa yaratse inguzanyo mu bigo by'imari bishobora kuzamugora kuko n'abagerageje gutabaramo bimwe byari nk'ubusabusa. N'inkongi bivugwa ko yatangiye ahagana saa moya n'igice igera saa sita z'ijoro bakizimya. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Tuve mu Rwanda, umuryango w'isoko rusange ry'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba n'Amajyepfo COMESA wabugiye kwiga niba washumbusha Burundi ibyo bwatakaje mu mwaka ushize ubwo bwiteguraga kwakira inama ya 20 y'uwo muryango. Iyo nama yaje kwimurirwa muri Zambia mu mujyi wa Lusaka. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wiri Kaneza. Intumwa z'umuryango w'ubutunzi w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko n'ivyo mu karere k'amajepfo ya Afrika COMESA zari mu rugendo ndi kuganira ibijanye n'imigenderanire hagati y'uwo muryango n'igihugu c'u Burundi. Umushikanganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Ezekiel Nibigira asigura ko uyu munsi mu byo basubiye kuvugana harimo uruhombo igihugu c'u Burundi n'abagwizatunga bagize aho mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze bisigiye gusiba bamaze kugira imyiteguro yo kwakira ihuriro rigira 20 rya COMESA, ariko Sindisongwenya umunyamabanga mukuru wa muryango w'ico gihe akagimurira Lusaka muri Zambia ku cicaro gikuru cawo. Mu by'ukuri kariya karenganyo muri kiriya gihe Burundi bwagiriwe ntitwoba dutanguye kubiyaga ko uyu munsi ikintu kuva uyu munyamabanga mukuru ashitse twaciye dutangura kuvugana ko, kandi nkaba nagomba ndabamenyeshe neza yuko yumva bihagije ibibazo Burundi bwashoboye kugira, kandi atari uyu munsi gusa mugabo yatwemereye yuko agiye gukora uko ashoboye kose kugira ngo ibyo bishobore gutorerwa inyishu, kandi n'ubu turabona ko hariho intambuko zatanguye guterwa. Imwe muri izo ntambuko bwana Nibigira yabwiye amenyeshamakuru yari yatumiye kuraba aho na mugenzi wajejwe ubudandaji Pirate niyo nkuru bakira uwo mugwi warungitswe na COMESA. Kimwe mu byo ahejeje gushikiriza nuko bisunze urutonde rw'ivyononekaye ku bijanye n'integuro ya ruriya rubanza rutabaye kiriya gihe, bamaze gutangura kuvyiga ko ubu rero hariho umurwi mbere muri bamwe bagendanye. Uwo murwi ugiye wicarane n'umurwi w'iwacu binjiremwo baje mw'ijonjoro, hanyuma barabe ko hari icokorwa kugira ngo abashoboye kugira ico batakaje barabe ko batunganirizwa. Umuryango wa COMESA n'umwe mu gihora irungika indorerezi mu bihe vy'amatora mu Burundi ikanakurikirana uko agenda. Abamenyesha makuru babajije umushikanganje Nibigira niba bayivuganye ko na Sheresh Kapwepwe aramutwe kino gihe. Nagoma ndabamenyeshe ko ikibazo kijanye n'amatora ubwa mbere n'ikibazo c'igihugu ubwacu. Rero nkabamenyesha ko Uburundi bwiteguriye bihagije mu bijanye no gutegura aya matora y'umwaka w'ibihumbi 2020. Murabizi ko Uburundi bwarafashe ingingo ko ayo matora buzoyatunganya bukoresheje uburyo bwabwo ata buryo buvuye hanze. Niyumvira rero ko uwo ari wo Bakunzi ba Kigali Media TV turabasaba gukanda subscribe mukanda no kunzogera kugira ngo mujye mubona amakuru buri munsi ibiganiro bigezweho ntucikwe. Please subscribe, like and comment.